اقتصادی، صنعتی و کشاورزی و اجتماعی فروغ معرفت محبوب ما تاجیکستان آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум тамошобинони муҳтарам. нашри муфассали барномаи иттилооти ахборот мустақиман аз телевизиони тоҷикистон мавзӯратон мегардонем. дар оғози барнома таваҷҷӯҳ намоед ба сархати гузоришҳо. نگین پرجلوی تاج ملت دوشنبه شهر در محور قلعه‌های بزرگ با انفراستراکچور مکمل استراحت و سیاحت و امکانات معاصر خدمت رسانی. شهر دلها، شهر مهر و صداقت، شهر صلح و وحدت. من احساس امنیت کردم، یعنی آره میگم که هیچ احساس غریبی نکردم. солимии миллат бо игарии давлат, рушди соҳаи тандурустӣ ва пешниҳоди хизматрасонии бо сифати тиббӣ дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон. тамоми нерӯ ва қувваи хисро баҳри сиёҳатии ҷомеа сарфа намоям. вусати корҳои созандагӣ ба истиқболи ҷашни бузурги миллии 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи Фархор. дар боқимонда иншоотҳо бошад, корҳои сохтмонӣ бо маром ҷараён дошта. роҳҳо пайвандгари қалбҳо бо саҳми соҳибкорон дар пайравӣ ба иқдомҳои наҷиб дар шаҳри ҳисор роҳҳои маҳаллӣ навсозӣ мегарданд. айни ҳол таъмири роҳи Чимтепа ҳисор ба масофаи 7 километр оғоз карда шуд. истифодаи самараноки замин омили фаровонҳосилӣ бемасъулиятӣ дар ин самт дар ноҳияи Рашт. чаро заминҳои корам оқилона истифода намешаванд? бар асари офати табиӣ дар ҳудуди ҷамоат ҷафр 30 гектар заминҳо хароб шудааст. ҳолати табоҳи ёдгориҳои таърихӣ дар шаҳри Истаравшан. ҳифзи ёдгориҳои таърихӣ дур аз назари масъулин мондааст. кӣ бояд дар ин самт назорат барад? рушди ҳунари табақтарошӣ ва эҳёи ҳунарҳои мардумӣ дар ноҳияи ҷайҳон ҳунармандони хушсалиқа дастгирӣ меёбанд. зиёда аз 30 сол шуд ки мо ҳам ҳамин коранда машғулем, кор карда истем. мо ҳам мисли ҳамин бачаҳо шогирд будем. душанбе бо инфраструктураи муосиру ҷолиб ва боғу мавзеъҳои афсонавӣ диққати сайёҳони зиёдро ҷалб намудааст. бунёди меҳмонхонаҳои панситорадор, бинову иморатҳои замонавӣ ва чойхонаҳои бо нақшу нигори миллӣ оро дода шуда, коғҳои бегазанди бо усулҳои муосир сохта шуда, китобхонаву осорхонаи бузург ки дар Осиёи марказӣ беназир мебошанд, маҳбубияти пойтахти Тоҷикистони соҳиби истиқлолро афзун намуда дар феҳристи шаҳрҳои ҷолиби сайёҳии ҷаҳон мақомашро боло бурдааст. идомаи матлаб дар гузориши Ҷаҳонгир Сафарализода. душанбе имрӯз намову таҷаллӣ хос дорад ки ба яке аз шаҳрҳои зеботарини ҷаҳон табдил ёфтааст. шаҳри дилҳо, шаҳри меҳру садоқат, шаҳри сулҳу ваҳдат ки гулҳои рангорангаш зиндагии моро зебу зиннат бахшидааст. бо иқдом ва талошҳои раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ имрӯз Душанбе ба чаманзори пургул, бӯстони нозанин ва ба шаҳри дилоро табдил ёфтааст. душанбе қалби Тоҷикистон ва хонаи умеду орзуҳои ҳар як тоҷику тоҷикистонӣ мебошад. ин шаҳри зебо баробари соҳибистиқлолии мамлакат қабои тоза бовар карда, марҳила ба марҳила пешрафту диққатҷалбкунанда гардидааст. самараи талошҳои доимии роҳбарияти давлат аст ки имрӯз Душанбе ба мизбони бонуфузтарин чорабиниҳои сатҳи ҷаҳонӣ табдил ёфтааст ва таваҷҷӯҳи оламиён ба он ҳамарӯза меафзояд. дар ҳама
фаслҳои сол шаҳри душанбе сарсабзу хуррам мушоҳида мешавад ки натиҷаи иқдомҳои созандаи раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ мебошад. тамоми гӯшаву канори пойтахти мамлакат шаҳри душанбе бо гулҳои мавсимӣ ва бо тарҳҳои гуногун зебоу назаррабо гардидааст. боғе нест ки дар ҳудуди пойтахт дар он ҷилои гулҳои зебо ва рангомезии онҳоро чун манзараҳои афсонавӣ аз наздик надид. дар маркази пойтахт гулгаштҳои нав ва ҷолиби диққат бунёд гардида онҳо чун нақшу нигорҳои миллӣ бо гулҳои рангоранг оро дода шудаанд. бунёди гулгаштҳои нав ва бо гулҳои мавсимии диққатҷалбкунанда оро додани онҳо дар маркази шаҳр идомаи мантиқии корҳои созандагии президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ ба ҳисоб рафта ба зебоии пойтахти мамлакат ҳусни назаррабо мебахшанд. ба шарофати истиқлоли давлатӣ ва ташаббусу иқдомоти наҷибу созандаи роҳбарияти давлат имрӯз душанбе ба шаҳри мавриди таваҷҷӯҳи сайёҳони хориҷӣ табдил ёфтааст. барои шинохти таъриху фарҳанг ва аз наздик дидани пойтахти тоҷикистони офтобрӯя шаҳрвандони хориҷӣ мароғ доранд. ин сафари нахустини ман ба тоҷикистон аст. дар душанбе сайругашт намудем. ба мо писанд омад. дар тарабхонаҳо хӯрокҳо ва албатта меваҳои тоҷикистонро истеъмол намудем. лазизанд. манзараҳои атрофи душанбе бо кӯҳҳои барфпӯш ҷолиб аст. дар ин макон барои мо ҳунарҳо ва корҳои дастӣ диққатҷалбкунанда аст. дар ҳеҷ куҷо ин гуна ҳунармандиро надида будем. беназир аст. имконияти васеъ барои сайру сайёҳат ва истироҳату фароғат таи солҳои охир бо диди муосир ва ҷавобгӯ ба талаботи имрӯзи ҷаҳон муҳайё гардида таҷдиди инфраструктураи зарурии соҳаи сайёҳӣ дар шаҳри душанбе ҳамоно идома дорад. тибқи нишондиҳандаҳои омории ташрифи сайёҳони хориҷӣ ба тоҷикистон хусусан ба шаҳри душанбе нисбат ба солҳои қаблӣ имрӯзҳо ба маротиб зиёд гардидааст ки натиҷаи заҳмату талошҳои созанда ва бунёдкорона аст. ҳар як сайёҳе ки имрӯз ба шаҳри душанбе ташриф меорад аз муосиртарин шароит баҳравар мегардад ва ба худ таъссуроти нек мебардорад. بسیار مردم خونگرم و دوست داشتنی داره و اینکه ما همزبان هستیم و این همزبانی باعث میشه که حس کنیم توی یکی از شهرهای کشور خودمون هستیم. اینجا اصلا احساس غربت، احساس تنهایی نمی‌کنیم. шабонга манораву иморат боғҳои фарҳангию фароғатӣ фавораҳои шуху дилангез биноҳои баландошиёна ва кӯчаву роҳравои пойтахти мамлакат бо чароғҳои замонавӣ ва рангомезии хос таби ҳар бинандаро болида мегардонад. фазои ором ва хушнудии сокинон мояи таваҷҷӯҳи эътимоди оламиён гардидааст. симои душанбеи муосир комилан диққатҷалбкунанда шуда зебогиҳои он чун мӯъҷизаҳои табиӣ дилхоҳ нафарро мафтун میکند. سلام، من پریسا پوریان هستم. ما از ایران اومدیم. ورود ما به در واقع تاجیکستان من خیلی لذت بردم. همه چیز در تاجیکستان رو به پیشرفت باشه، همونطوری که من دیدم به نسبت سالهای گذشته واقعا خیلی پیشرفت داشته و همه شاد و سلامت بتونن زندگی کنن. من احساس امنیت کردم، یعنی آره میگم که هیچ احساس غریبی نکردم اولا، بعدم همه خوب و مهربان بودن. مردمی که دیدم آره باشون برخورد داشتم، همه چیز مثل خونه خود من بود. من احساس خوبی داشتم. дар рейтинги амтарин шаҳрҳои олам мақоми сазовору соҳиб шудани душанбе мояи ифтихору сарфарозӣ буда боз ҳам заҳмату талошҳои хастанопазиро талаб мекунад. пешрафта гардонидани шаҳри душанбе масъулияти ҳар сокини шаҳр мебошад. аз ин хотир зарур аст ки барои рушди ҳамаҷонибаи пойтахти мамлакат ва муаррифии бештари он дар сатҳи ҷаҳонӣ аз ҳарвақта дида имрӯз бештар бояд талош намоем. ҷаҳонгир сафарализода, зайниддин ҷаборзода, шаҳри душанбе, ахбор.
дар соли 2024 барои рушди соҳаи тандурустӣ дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон аз ҳисоби маблағҳои буҷетӣ зиёда аз 140 миллион сомонӣ ҷудо гардида ба бунёди 6 иншооти соҳа замина гузошта шуд. имрӯз дар муассисаҳои тиббии вилоят таҷҳизоти замонавӣ ворид гардида кормандони соҳа аз шароиту имконоти муосири тиббӣ баҳра баранд. гузориши Моҳираи Тоҳир дар ин хусус. ҳукумати мамлакат барои таъмин намудани фаъолияти босамари муассисаҳои тандурустӣ ва баландбардоштани сатҳу сифати хизматрасониҳои тиббӣ ба аҳолӣ тадбирҳои зарурӣ амалӣ гардонда истодааст. дар ин замина дар соли 2024 барои соҳаи тандурустӣ вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон аз буҷети давлат зиёда аз 140 миллион сомонӣ ҷудо гардида дар соли сипарӣ гардида сохмони 6 иншоот идома ёфта истоданд. имрӯз баҳри беҳбудии сатҳи ташхису табобати беморон чораҳои таъхирнопазир андешида шуда дар тамоми шӯъбаҳо таҷҳизоти муосир ворид карда шуданд. агар 10 сол қабл ба аҳолии вилоят дар 246 муассисаҳои табобатию профилактикӣ хизматрасонии тиббӣ расонда бошад, имрӯзҳо шумораи муассисаҳои шифоиву пешгирӣ дар вилоят ба 401 баробар, бунгоҳҳои саломатӣ дар деҳотҳо аз 149 ба беш аз 185 адад расонда шуданд. муассисаҳои хадамоти бистарикунонии вилоят дорои 1964 кати табобатии профилактикӣ мебошанд. бо истифода аз амаи дастгириҳои ҳукумату давлат, амаи шӯъбаву марказҳои тиббии вилоят ба техникаи муосири ташхисӣ дастрасӣ дошта баҳри беҳбудии ташхису табобат чораҳои муассир андешида шуданд. бо мақсади бозам беҳтар намудани сатҳи некоаҳволии мардуми кишвар ва инчунин тақвият бахшидани ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ аз 1 сентябри соли 2025 музди меҳнатии дигар соҳаҳои маориф, илм, варзиш, тандурустӣ, фарҳанг, дигар сохторҳои мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва инчунин стипендияҳо то 20% зиёд карда шавад. ҳамаи ин ғамхориҳоро кормандони соҳаи тандурустӣ ба назар гирифта таҳти шиёри паём ҳидоятнома ба фардои дурахшон барои боз ҳам баланд бардоштани сатҳу сифати хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ саъю талош намуда бо шукригузорӣ аз соҳиби истиқлолии кишвар тантанаи ваҳдати миллӣ тамоми нерӯ ва қувваи хешро баҳри сиҳатии ҷомеа сарфа намоянд. масъулони тиб баҳри тайёр намудани мутахассисон ва бо кадрҳои баландихтисос таъмин намудани муассисаҳои тиббӣ, таъмин намудани рушди бомароми соҳа ва тарбияи кадрҳои баландихтисос тадбирҳои зарурӣ андешида саъю талош бар он доранд ки хизматрасонӣ бо сифати тиббӣ ва фаъолияти босамари муассисаҳои тиббиро таъмин намоянд. Моҳираи Тоҳир, Муборакшоҳи Рустам, вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон, ахбор. соли 2024 дар доираи омодагиҳо ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар шаҳри Ҳисор зиёда аз 60 километр роҳ навсозӣ карда шуд. дар идомаи тадбирҳои ободонӣ асфалтпӯшкунии роҳи Чимтепа Шарора Ҳисор низ оғоз гардид. Наврӯзшоҳи Азизулло гузориш медиҳад. роҳи автомобилгарди Чимтепа Шарора Ҳисор аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Ҳисор дар ҳамкорӣ бо соҳибкорону сокинони маҳаллӣ асфалтпӯш карда мешавад. ҷиҳати босифат дар асоси лоиҳа анҷом додани корҳо техникаву механизмҳои замонавӣ сафарбар гардидааст. дар маҷмӯъ дарозии умумии ин роҳ дар марҳилаи аввал 7 километрро ташкил намуда оянда бунёди роҳҳои аҳамияти ҷумҳуриявӣ дошта дар шаҳри Ҳисор идома дода мешавад. ҳадаф дар доираи татбиқи нақшачорабиниҳои ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ ба иҷрои саривақтии супоришҳои роҳбари давлат ҷиҳати саҳмгузорӣ дар ободонии диёр равона карда шудааст. аз ин роҳ баъди навсозӣ ронандагону мусофирони шаҳрҳои Душанбеву Ҳисор ва ноҳияи Рӯдакӣ метавонанд истифода кунанд. татбиқи нақшаҳои ҳукумати мамлакат дар мисоли навсозии роҳҳои аҳамияти маҳаллию ҷумҳуриявӣ дошта метавонад сокинонро аз имкониятҳои замонавии хизматрасонӣ дар самти роҳу нақлиёт баҳравар гардонад. дар партави дастури супоришҳои ҳукумати мамлакат вобаста ба таъмир намудани роҳҳои ба маркази мамлакат пайвастшаванда аз ҷониби мақомоти иҷрои ҳукумати давлатии шаҳри Ҳисор тадбирҳои мушаххас роҳандозӣ гардида айни ҳол таъмири роҳи Чимтепа Ҳисор ба масофаи 7 километр оғоз карда шуд.
инчунин дар оянда таъмири роҳҳои ба маркази шаҳри душанбе пайвастшаванда дар нақша аст. соли 2024 дар шаҳри ҳисор 61.2 километр роҳҳои аҳамияти маҳаллию ҷумҳуриявӣ дошта навсозӣ карда шудааст. ҳисор ки яке аз шаҳрҳои истеҳсолкунандаи маҳсулоти кишоварзию саноатӣ ба ҳисоб меравад, фароҳам овардани шароити мусоид барои интиқоли молу маҳсулот ба дигар шаҳру ноҳияҳои кишвар мусоидат мекунад. роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри ҳисор зимни оғози навсозии роҳи чимтепа шарора ҳисор иҷрои саривақтии супоришҳои роҳбари давлатро дар доираи нақшачорабиниҳои ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ ҷиҳати саҳмгузории сокинону соҳибкорон дар ободии маҳал сармашқи фаъолият арзёбӣ намуд. таъкид гардид ки соли 2025 дар маҷмӯъ дар шаҳри ҳисор ғайр аз роҳҳои аҳамияти маҳаллӣ дошта 21 километр роҳҳои таъиноти ҷумҳуриявӣ дошта асфалтпӯш карда мешавад. ҳоло ҳадаф ба истифодаи пурраи имкониятҳои мавҷуда иҷрои намунавии супоришҳои ҳукумати кишвар ва мутобиқ ба талабот фароҳам овардани шароити замонавӣ барои ҳаракати ронандагону мусофирон дар шаҳри ҳисор равона карда шудааст. наврусои азизулло, Садриддин Иброҳим, ахбор. дар ноҳияи Фархор ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ корҳои созандагӣ вусъат дода мешаванд. бунёду навсозии 435 иншоот тибқи нақша то соли 2026 ва мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани 257 иншоот то имрӯз далели бо суръати идома ёфтани тадбирҳои ободонист. идомаи матлаб дар гузориши Анваршоҳ Саидализода. пойдории истиқлол ва ваҳдату якдилӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон имкон фароҳам сохт ки рушду пешрафти соҳаҳои мухталифи кишвар сол аз сол таъмин гардад. тадбирандешиҳо ба истиқболи шоиста аз ҷашни сиёсии миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон аз иқдомоти накӯе маҳсуб мешавад ки бешак аз сиёсати созандаву бунёдкоронаи давлат ва ҳукумати мамлакат хоса tashabbusҳои беназири сарвари оқилу дурандеш пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сарчашма мегирад. дар ин замина дар ноҳияи Фархор бунёду навсозии бинову иншооти соҳаҳои гуногун ва фароҳамсозии шароиту имконот ба нақша гирифта шуда то соли 2026 нақшаи пешбинишуда пурра ва босифат иҷро хоҳад гардид. ба иттилои масъулон давоми 3 соли охир дар ноҳияи Фархор 257 иншооти гуногун таъинот мавриди истифода қарор дода шуда 268 нафар сокинони маҳаллӣ бо ҷойҳои корӣ таъмин гардиданд. дар боқимондаи иншоот бошад корҳои сохтумонӣ мароми тоза дорад. ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Фархор корҳои ободонию созандагӣ дар сатҳи зарурӣ ҷараён дорад. ба ин муносибат тибқи нақша 435 биноу иншоот бунёд ва аз навсозӣ мегардад. то имрӯз аз 435 биноу иншооте ки ба нақша гирифта шудааст 257 биноу иншоот пурра ба истифода дода шуда дар боқимондаи иншоотҳо корҳои сохтумонӣ ҷараён дорад. дар доираи омодагиҳо ба истиқболи сазовори ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи Фархор ба соҳаи калиди маориф низ афзалият дода шуда рушди бемайлони соҳа давра ба давра таъмин карда мешавад. ҳамасола бунёду ба истифода додани бинову синфхонаҳо дар назди муассисаҳои таълимӣ ва бунёди муассисаҳои томактабӣ бо муҳайёсозии шароиту имкониятҳо аз таваҷҷуҳу дастгириҳо нисбати соҳаи мазкур ба шумор меравад. дар давоми 2 сол дар ноҳияи Фархор 125 синфхонаи иловагӣ дар 13 муассисаи таълимӣ аллакай мавриди истифода қарор гирифтанд. мушкилотҳои ҷойи нишаст ва пуррагӣ аз байн рафт. дар ҷамоати деҳқонобод муассисаи томактабӣ ва пуррагӣ сохта шудааст ва дар нақша аст ки то охири сол 3 муассисаи томактабӣ дар ноҳияи Фархор сохта ба истифода дода мешавад ки аллакай корҳо оғоз гарда истодаанд. дар баробари бунёду навсозии иншооти таъиноти гуногун дар маркази ноҳияи Фархор ҳамзамон ба рушди инфрасохтори деҳот низ таваҷҷӯҳи зарурӣ равона гардидааст. дар ин росто дар ҳудуди ҷамоатҳои деҳоти ноҳия сохтумони муассисаҳои томактабию бунгоҳҳои тиббӣ аз ҷониби соҳибкорони бонангу ор ва маблағҳои барои сафари ҳаҷ ҷамъоварӣ намудаи сокинони маҳаллӣ бо маром идома дорад. соли 2024 дар ноҳияи Фархор инчунин беш аз 20 километр роҳҳои аҳамияти маҳаллӣ дошта мунфарш ва кӯчаву маҳаллаҳо чароғон карда шуданд. имрӯзҳо корҳо дар ин самт нароми тоза дошта сокинони баромади ҷомоатҳои деҳоти дарқад ва хуросони ноҳия баҳри ободу зебогардонидани маҳалли зисти худ ба ҳашари дастаҷамона баромада роҳҳои мошингузару сангфарш ва ҷӯйборҳои ду тарафи роҳро бетон пӯш намуда истоданд ки бешак аз ҳисси баланди меҳанпарастии сокинони ин рӯстаҳо дарак медиҳад. баъди анҷоми ин корҳо мунфаршнамоии роҳ ва шинонидани ниҳолони ҳамешасабзу сояафкан дар назди
манзилҳои сухуматӣ аз азму талошҳои сокинони ин диёр маҳсул меёбад. вусъати бесобиқаи корҳои созандагӣ дар ноҳияи Фархор бо дастгириҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва ҷалби соҳибкорону ашхоси саховатпеша, инчунин шарикони рушд ба роҳ монда шуда, ин раванд беш аз пеш тақвият дода мешавад. Дар доираи омодагиҳо ба ҷашни фархундаи миллат 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, чун дигар шаҳру ноҳияҳои мамлакат дар ноҳияи Фархор низ бунёд ва навсозии иншооти таъиноти мухталиф ба нақша гирифта шуданд, ки марҳила ба марҳила сохта ба истифода дода мешаванд. Аз 435 иншооти 60% иншоотҳои ба нақша гирифта шуда сохта ба истифода дода шуданд, ки ба таъсиси садҳо ҷойи корӣ замина гузошт. Дар боқимонда иншоотҳо бошад корҳои сохтмонӣ бо маром ҷараён дошта, масъулон мекушанд то дар мулати муайянгарида ва бо сифати баланд иншоотҳои ба нақша гирифта шударо ба истифода супоранд. Анваршод Саидализода, Сайҳумиди Шариф, ноҳияи Фархор, Ахбор. идомаи ахбор. Дар ноҳияи Рашт давоми солҳои охир аз таъсири дарёи Сурхоб 100 километр заминҳои кишоварзӣ шуразор гардида, аз гардиши кишоварзӣ боз мондааст. дар ин баробар бо наздик шудани фасли баҳор ва зиёдшавии об дар дарёи мазкур хавфи канда шудани сарбанди 2 канал ва вайрон гардидани роҳҳои мошингард пеш омадааст. мутаассифона то имрӯз дар ин самт тадбире роҳандозӣ нашудааст ва ҳамон шӯршавӣ ва офатҳои табиӣ ба аксар заминҳо таҳдид мекунад. гузориши Дигули Маҳмуд дар ин хусус. заминҳои кишти зироатҳои кишоварзии аҳолии деҳаи Нимиҷ ва ҷафри ноҳияи Рашт асосан дар соҳили дарёи Сурхоб ҷойгиранд. солҳои қаблӣ ин заминҳоро мардум бо мақсади таъмини рӯзгори хеш кишт намуда, ҳосили фаровони картошка, ғалла ва дигар намуди зироатҳоро истеҳсол мекарданд. баъдан солҳои охир зиёд шудани маҷрои дарёи Сурхоб аз меъёри муқаррарӣ дар фасли баҳору тобистон боиси шуста шудани заминҳои кишти зироатҳои кишоварзӣ гардид. бар асари офати табиӣ дар ҳудуди ҷамоати Ҷафар 30 гектар заминҳо хароб шуданд, ки ин заминҳо барои кишти картошка ва ғалладонагӣ истифода мешуданд. дар ноҳияи Рашт бештари заминҳои кишт асосан аз дарёи Сурхоб тариқи каналҳои худҷорӣ обёрӣ карда мешаванд. дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Қалъанак аз ҳисоби канали 8 километраи деҳа зиёда аз 100 гектар заминҳои кишоварзӣ обёрӣ карда мешуд. соли 2024 маҷрои дарёи Сурхоб аз меъёри муқаррарӣ баланд шуда 40 гектар замини киштро дар қисмати поёни деҳаи Хуфак ва маҳалли аҳолинишини соҳили дарёи деҳаи Белгӣ пурра харобу валангор намуд. як қатор бахшҳои дар маҳалбудаи вазорати нақлиёт дар километри 192 бо мақсади пешгирӣ аз хавфи шусташавии шоҳрои автомобилгарди байналмилалӣ ва нигаҳдории каналҳо дар соҳили дарёи Сурхоб садди муҳофизавӣ бунёд карданд, аммо чанд сол боз рафъи оқибатҳои барқарорсозӣ ҳалли худро пурра пайдо накардааст. бо мақсади рӯшанӣ андохтани мушкилоти ҷойдошта ва роҳҳои бартараф кардани он хостем бо масъулони ҷамоати деҳоти Қалъанак пурсон шавем, аммо онҳо аз суҳбат бо гурӯҳи эҷодии мо худдорӣ карданд. зеро солҳои охир дар қисмати чапи маҳаллаи деҳаи Белгӣ дар наздикии дарёи Сурхоб даҳҳо манзилҳои истиқоматӣ бунёд шудааст, аммо касе кафолат дода наметавонад, ки раванди тағйирёбии иқлим ва зиёдшавии маҷрои дарёи Сурхоб ба ин аҳолӣ дар оянда чӣ таъсире мерасонад ва он боиси нигаронӣ мебошад. канали 50-солагии Тоҷикистон бо дарозии 5 километр асосан фаъолияти бо низоми пойгоҳи обкашӣ ва 8 километр заминҳои шафати ҳудуди каналро бо об таъмин мекунад. аз ҳисоби канал ҳамасола 180 гектар заминҳои кишту майдони боғоти ҷамоати деҳоти Навдӣ обёрӣ мегардид. мутаассифона бар асари баланд шудани маҷрои дарёи Сурхоб зиёда аз 800 метри саддии муҳофизавӣ канда шуда чанд соли охир каналу пойгоҳи обкашӣ дар ҳолати ғайрикорӣ қарор дорад. пойгоҳи обкашӣ 50-солагии Тоҷикистон аз 7 агрегат иборат буда 2 агрегати он дар ҳолати корӣ қарор дорад. барои таъмири агрегатҳои боқимондаи пойгоҳ маблағи зиёде зарур аст то иншоот пурра фаъолият намояд.
از روی معلومات اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری ناحیه رشت از حساب پایگاه‌های آبکشی و کانال‌ها در موسم قریب 2000 گکتار زمین آبیاری کرده می شود. از این رو تعمیر و برقرار نمودن انشاءات آبرسانی می تواند به رشد ساحه کشاورزی منفعت بیشتری رساند. ایدیگل محمود، دادرجان میرزازاده برای برنامه اخبار از ناحیه رشت. در شهر سرافشان زیاده از 150 یادگاری تاریخی و etnografi و حفریاتی به قید گرفته شده است که سالهای آخر از حساب مبلغ‌های بودجتی و سهمی صاحبکاران و شخصان احسانکار تعمیر و ترمیم شده به مکان سیر و سیاحت تبدیل یافته است. تأسف آور این است که امروز حالت یادگاری تاریخی تپه تل چون خرابازار باقی مانده. تعمیر و نوسازی این مکان تاریخی از نظر دور مانده است. سبب در چیست؟ پاسخ این سوال در گزارش همکاران ما. سرافشان یکی از شهرهای قدیمی آسیای مرکزی به شمار رفته تاریخی بیش از 2500 ساله دارد. در این شهر تاریخی زیاده از 150 یادگاری تاریخی etnografi و حفریاتی موجود می باشد که با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر سهم صاحبکاران بانند ناموس و حشر دستجمعانه ساکنان سخاوت پیشه دوره به دوره تعمیر و نوسازی کلی و پیشکش مهمانان و سیاحان گردانیده شده است. این یادگاری های تاریخی و معماری و حفریاتی بیشتر مقبول سیاحان داخلی و خارجی می گردد و آنها از تماشای این جایها تأثیرات بوی و غنی برداشته و صنعت هنرمندی کندککاران و رسامان و استادهای کسب و کاری مختلف استرافشانی بهای میدهند. از جمله هنگام به بالای قلعه مغ برآمدن مهمانان و سیاحان داخلی و خارجی از حالت معماری و حفریاتی این قلعه بنیاد راهروهای گلگشت‌ها و قصر آمفی‌تئاتر برای 5000 جای نشست بیناهای با صنعت معماری اصلی میانگی بنیاد گردیده و کافتکوف‌های نوبتی آرکئولوژی از نزدیک آشنایی پیدا کرده تأثیرات بیشتر میگیرند. اما توجه سیاحان و مهمانان را هنگام تماشای قسم شرقی قلعه مغ بلندی مقابل که تپه تل نامگذاری گردیده است متاثر میسازد. در حقیقت به نظر بیننده تپه تل به مکان بی‌صاحب یا خشک و خالی تبدیل یافته است. طبق اطلاع مسئولین ساحه زمینسازی شهر 16 گکتار زمین تپه تل به بخش فرهنگ شهر استرافشان تعلق داشته. تا حال جهت آباد و زیبا و برقرار نمودن موضع مذکور چاره‌های ضروری اندیشیده نشده است. سوال به میان میآید که به خاطر موج پهن کننده و بی‌توجهی مسئولین آیا یادگاری تاریخی را از بین بردن جایز باشد؟ مورد ذکر است که شهر استرافشان را چند از مهمانان و سیاحان داخلی و خارجی از مکانهای یادگاری و تاریخی خصوصا قلعه مغ و تپه تل میشناسند. پس مسئولین را ضرور است که جهت برقرارسازی یادگاری تاریخی و به مکان سیر و سیاحت برگردانیدن تپه تل چاره‌های عملی اندیشیده نام زمان شهرتیار تپه تل را دوباره احیا گردانند. فردوس عمرов، مضبوط بابازاده، عمرجان یوسفov، شهر استرافشان، اخبار. در ردیف دورنمای اقتصادی جهان رشد اقتصادی ملی تاجیکستان با نشاندهنده‌های نیک ارزیابی می شود. در شرایط پرتضاد خاصه روندهای منفی بالوروی سطح اقتصاد جهانی تا 5.6% به قید گرفته شد که بالاترین نشانداد دوام 80 سال آخر دانسته می شود. در بین کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل بالوروی از همه زیاد اقتصاد در تاجیکستان بهاگذاری می شود. مجموع محصولات داخلی تاجیکستان در سال 2021 موافق تحلیل کارشناسان بانک جهانی 5.3% را تشکیل کرده بود. رشد اقتصادی ملی در سال 2022 با تکیه به هدف‌های ثمرناک در سطح 8% تامین کرده شد. در سال 2023 باشد در زمینه فضای خوب سرمایه‌گذاری و همکاری استوار دولت با بخش خصوصی این رقم‌ها با نتیجه‌های بلند رشد تحکیم یافت. رشد اقتصادی ملی 8.2% در اول سال 2024 ارزیابی گردیده بود. این لحظه دستاوردهای اقتصادی را همکارمان فخرالدین محمد یوسف شرح می‌دهد. فخرالدین، نشاندهنده‌های مثبت از چی منشأ می‌گیرند؟ در عموم در جمهوری تاجیکستان اساسی رشد و دستاوردهای نظررسی اقتصادی ثمره تطبیق هدف‌های استراتژی، برنامه‌های دولتی و سرمایه‌گذاری عنوان می‌شود. مثلا سال 2024 دوام این سال در حیات سیاسی و اقتصادی کشور یک قطار پیشروی‌های نظررسی اجتماعی و اقتصادی به میان آمد. در نتیجه تطبیق سیاست خیرتمندانه و دوربینانه پرزیدنت کشور رشد اقتصادی در سطح استوار نگاه داشته شد.
дар давраи ҳисоботӣ ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ба 154,3 миллиард сомонӣ баробар гардид ки нисбат ба соли 2023 22,6 миллиард сомонӣ зиёд мебошад. Таворрум дар сатҳи 3,6% нигоҳ дошта шуд ки бо коҳишёбӣ баҳогузорӣ мегардад. Бо дар назар доштаи ин ҳама нақшаи қисми умумии даромади буҷети давлатӣ иҷро гардида воридоти маблағҳо ба буҷет 46,9 миллиард сомониро ташкил дод ки нисбат ба нақшаи пешбинишуда 1,8 миллиард сомонӣ зиёд мебошад. рушди саноат ва ҳадафҳои муҳим дар ин самт. инак дар заминаи тадбирҳои саноатикунонӣ бо суръати кишвар дар соли ҳисоботӣ суръати рушди соҳаи саноат 20% таъмин ва ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот ба 53,8 миллиард сомонӣ баробар гардид. соли 2024 дар ҳудуди кишвар 740 корхонау коргоҳҳои нави истеҳсолӣ аз ҷумла 528 корхонаи нави саноатӣ бо таъсиси наздики 20 000 ҷойҳои кории нав иловагӣ ва барқароршуда мавриди истифода қарор дода шуданд. бо мақсади дастгирии соҳибкорӣ ва беҳсозии фазои сармоягузорӣ таи солҳои охир аз ҷониби ҳукумати кишвар бо роҳи пешниҳод намунаи имтиёзҳои андозию гумрукӣ дар самти рушди истеҳсолоти дохилӣ тадбирҳои муҳим амалӣ мегарданд. طبق حسابات در سال 2024 به کشور 4.9 میلیارد دلار سرمایه خارجی وارد شده است که نسبت به سال 2023 2.1 میلیارد دلار یا 73% زیاد می باشد. در سال 2024 مجموعی لایحه‌های سرمایه‌گذاری دولتی عمل کننده در کشور 90 عدد و حجم مبلغ آنها 51.9 میلیارد سومانی را تشکیل نمود. در نتیجه اندیشیدن چاره‌های عملی سال 2024 گردش سودا 13.6% افزایش یافته حجم آن به 65.8 میلیارد سومانی برابر گردید. در سیاست دولتی تاجیکستان تنظیم مناسبت‌های مهنتی، رشد بازار مهنت و به شغل تامین نمودن اهالی موقعی اساسی دارد. با این مقصد در دام سال 2024 با مساعدت مقامات دولتی شغل اهالی از جمله توسط یارمارکه‌های جای‌های کاری خالی 22,500 نفر به نمودهای گوناگون شغل فرا گرفته شدند. در سال 2024 از حساب همه سرچشمه‌ها 247,000 جای‌های کاری نو تأسیس داده شده است که از این 74,000 شغل دائمی میباشد. شهر دوشنبه در پایتخت کشور در سال حساباتی دستاوردها بی‌نظیر عنوان می‌گردد. مثلا سال 2024 از طرف مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه برای عملی نمودن هدف‌های استراتژی کشور و در این زمینه بلند برداشتن نیک اهالی ساکنان پایتخت اینچنین به مرحله نوی رشد وارد نمودن شهر دوشنبه یک قطار اقدامات سازنده عملی گردید. سال 2024 مجموع محصولات پایتخت به 31.3 میلیارد سومانی رسانیده شده. سرعت افزایش آن نسبت به سال گذشته 8.3% افزایش یافت. همین طریق حصه پایتخت در مجموع محصولات داخلی کشور 20.4% را تشکیل کرد. کارخانه‌های صنعتی شهر دوشنبه در این دوره به مبلغ 5.2 میلیارد سومانی محصولات استحصال کردند و سرعت رشد نسبت به سال گذشته 25% افزایش یافت. حجم صادرات محصولات کارخانه‌های شهر به خارج کشور به بیش از 170 میلیون سومانی رسانیده شد. سال 2024 در پایتخت 141 کارگاه کارخانه‌های استحصالی با بیش از 7600 جای کاری نو به فعالیت شروع نمود. در ساحه‌های گوناگون اقتصادی و اجتماعی شهر از حساب همه منبع‌ها زیاد از 43,000 و در ظرف 8 سال اخیر بیش از 280,000 جای‌های نوی کاری تأسیس داده شده است. این از نشان دهنده‌هایی که در حیات اجتماعی و اقتصادی کشور مثبت بهاگذاری می‌گردد. تطبیق دیگر هدف‌ها جریان دارند و نشان دهنده‌ها آینده باز موفق با دونم‌های نیک بهاگذاری خواهد شد. همکاران تشکر زیاد. فخرالدین ادامه برنامه اخبار. وابسته به تقاضای زمان و بلند برداشتن سطح زندگی مردم، پیشگیری از اسرافکاری و خرافات پرستی در مملکت، قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان مورد عمل قرار دارد. نتیجه گیری از تطبیق قانون مذکور رشد پیشرفت، احیای عنعنه‌های ملی، از بین بردن خودنمایی، تعصب و بهترشوی سطح زندگی ساکنان را بازگو می‌کند. تفصیلات بیشتر در گزارش منصور جلال.
агарчи имрӯз қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзими ҷашну маросим дар ҷумҳурии тоҷикистон ба манфиати мардум ва кулли аҳолӣ бошад, вале бо вуҷуди он мушоҳида мешавад ки баъзе нафарон зиёдаравӣ мекунанд ва ба қонуншиканӣ роҳ медиҳанд. бештар қонуншиканиҳо дар моддаи 12 дида мешаванд. моддаи 12 қонуни мазкур вобаста ба тӯи домодии арӯсӣ мебошад. талаботе ки вобаста ба адад аст дар асоси қонуни мазкур риоя намекунанд ва бештар аз 200 нафарро даъват мекунанд. агар зиёфат бошад бештар аз 150 нафарро даъват мекунанд ки ин худ қонуншиканӣ маҳсуб мешавад. қонунгузор маросими 3-40 ва солро иҷозат додааст бе додани таом ва бе тақсим намудани маблағҳои пулӣ. аммо баъзан аз шаҳрвандон бошанд ба чунин талабот риоя накарда забҳи чорво мекунанд ва таом пешниҳод мекунанд ки ин амал ғайри қонунӣ маҳсуб мешавад. гусел ва пешвози ҳоҷиён хоҳ ҳаҷи фарзӣ бошад хоҳ ҳаҷи умра бошад танҳо дар доираи оила гузаронида мешавад. қонунгузор чунин масъаларо таъкид кардааст. аммо ташкили маъракаҳои ҳоҷи оши ҳоҷи талабон ва ҳоҷи зиёратро қонунгузор манъ кардагиаст. ба иттилои масъулон иллати баъзан ба қонуншиканӣ роҳ додани аҳолӣ ин надонистани моҳияти қонуни мазкур арзёбӣ мегардад. дар соли 2024 1435 парвандаи ҳуқуқвайронкунӣ баррасӣ гардидааст ки нисбат ба соли 2023 609 ҳолат зиёд мебошад. баҳри худнамоиштиҳӣ риёкорӣ ва инчунин аз фарҳанги ниёгон пайравӣ накардан ва бегона парастӣ чунин таънаю маломати масалан хешу ақрабо ё ҳамсояҳо фикр карда чунин қонуншиканиҳоро анҷом медиҳад. дар як замон қонун барои он қабул шудагӣ аст ки дигар маъракаҳои хурофотӣ маъракаҳое ки аслу асоси фарҳангӣ надоранд баргузор нашавад ва дар як вақт шаҳрвандони мо аз таънаю маломати хешу ақрабо ва ҳамсоягон наҷот ёбанд. соли 2024 дар ҷумҳурии тоҷикистон 114853 маърака ва маросим сабт шудааст ки ин нисбат ба соли 2023 506 маърака кам мебошад. татбиқи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзими ҷашну маросим дар ҷумҳурии тоҷикистон ки ба сифати санади меъёрии ҳуқуқии муносибатҳои иҷтимоиро ба танзим медарорад тақозои замон ва роҳ ба сӯи зиндагӣ боз ҳам беҳтар мебошад. дар татбиқи муваффақонаи ин қонуни миллӣ бояд ҳар як нафар худро масъул ҳисобад. ба муносибати 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри хуҷанд нақшаи мукаммали созандагии бунёд, таъмир ва навсозии иншооти гуногунро дар бар мегирад. ҳоло ҳамкорамон абдуваҳоби абдусаттор аз маркази вилояти Суғд бо мо дар тамосанд ва вобаста ба раванди корҳои ободониву созандагӣ бо намояндаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри хуҷанд ҳамсуҳбат мешавад. абдуваҳоб, ба муносибати 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар шаҳри хуҷанд дар маҷмӯъ чанд иншоот бунёд, таъмир ва навсозӣ карда мешавад? салом ҳамкорон. дар оғози соли 2022 мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри хуҷанд ҷиҳати истиқболи сазовор аз ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон нақшаи бунёд, таъмир ва аз навсозии 950 иншооти таъиноти гуногунро таҳризӣ карда буд. инак аз татбиқи он бештар аз 3 сол сипарӣ мешавад. дар ин давра чӣ дигаргуниҳо ба амал омад ва нақшаи мазкур то кадом андоза татбиқ гардид? вобаста ба масъалаи мазкур ин лаҳза суҳбате дорем бо корманди мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри хуҷанд усмонҷон юсуфӣ. аз 950 иншооте ки ба нақша гирифта шуда буд то ин давра чанд иншоот баъди бунёд, таъмир ва аз навсозии мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд? чӣ хел ки ҳамаи мо огаҳӣ дорем дар паёми хеш пешвои муаззами миллат вобаста ба боз ҳам рушду тараққиёти тамоми соҳаҳои ҳоҷигии халқ аз он ҷумла соҳаи тандурустӣ ва маориф, фарҳанг ва сайёҳӣ, ҷавонон ва варзиш ва тарбияи насли ҷавон, эҳтироми падару модар, ҷалби сокинон ба корҳои ободонию бунёдкорӣ, баланд бардоштани ҳисси ватандӯстии шаҳрвандон бисёр дастур супоришҳои мушаххас доданд ва ман гумон мекунам ки бояд ҳар яки мо сокинони сарбаланди тоҷикистони азиз паёми мазкурро ҳамчун роҳнамо ва дастури ҳаррӯзии худ қарор дода баҳри
اجرای اون نشاندادهایی که در پایان گفته شد کمری همت بندیم. در دوام سالهای 2022 و 2024 اینچنین یک ماه سال 2025 در نتیجه تدبیرهای اندیشیده شده و با دستور هدایت‌های پیشوای معظم ملت دستگیری مقامات اجرایی حاکم دولتی ولایت و شهر خوجند با ما میسر گشت که زیاده از 750 عدد انشاءات‌های گوناگونی ساحه خواجگی خلق را مورد استفاده قرار داده باشیم. اگر به گروه بندی این انشاءات‌های مذکور ما نظر افکنیم، در ساحه صنعت زیاده از 160 عدد انشاءات، در ساحه معارف زیاده از 50 عدد انشاءات، در ساحه تندرستی زیاده از 60 عدد انشاءات، در ساحه ورزش و سیاحی زیاده از 50 عدد انشاءات و در ساحه سودا و خدمترسانی 280 عدد انشاءات و در ساحه ساختمان و بیناهای بلند آشان استقامتی باشد زیاده از 50 عدد انشاءات مورد استفاده قرار داده شدند که بهره باز هم آباد و زیبا گرداندن شهر عزیزمان و تامین جایهای نو کاری مساعدت نمود. در سمت سازندگی و بنیادکاری سهم صاحبکاران شهر چگونه است؟ مقامات اجرایی حاکم دولتی شهر خوجند با تشبث ساکنان صاحبکاران اقدام گرفته است که تا جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان نقشه پیشبینی شده را برزیاد اجرا نماید. تا امروز علاقه 75% نقشه تامین گردیده شده است. در روند کارهای سازندگی و بنیادکاری سهم صاحبکاران شهر خوجند واقعا هم بسیار نظررس می باشد. چخیل که همه ما آگاهی داریم در پیام نوبتی خویش پیشوای معظم ملت وابسته به بنیاد و از نوسازی مؤسسه‌های تعلیمی و تا مکتبی اظهار نظر کردند و قید کردند که باید به این اقدام سهم صاحبکاران و شخصان سخاوتمند نیز جلب کرده شود. این تشبث پیشوای معظم ملت از جانب صاحبکاران شهر خوجند خوش پذیرفته شد. امروز در شهر خوجند در 4 مؤسسه تعلیمی کارهای ساختمانی از آن جمله در گیمنازی رقم 1، گیمنازی رقم 4 و مؤسسه تحصیلات میانی عمومی رقم 7 و 14 شهر خوجند کارهای ساختمانی برای بنیاد بینای علاوگی مؤسسه‌های تعلیمی علاقه آغاز کرده شده با مرام ادامه دارد. در سمت بنیاد و ساختمان مؤسسه‌های تا مکتبی نیز سهم صاحبکاران نظررس می باشد. در مجموع عین حال در شهر خوجند ساختمان 5 کودکستانی خصوصی با مرام ادامه دارد که در روزهای تجلیل از جشن‌های در پیش ایستاده مورد استفاده قرار داده خواهند شد. مکمل گردیدن اینفراسوختور شهر تا کدام اندازه بر رشد سیاحی زمینه فراهم آورد؟ این تدبیرهای آبادانی بنیادکاری در ساحه رشد سیاحی بود که به شهر خوجند سال 2024 زیاده از 35,000 نفر سیاحان خارجی از مکانهای تاریخی و فرهنگی شهر عزیزمان بازدید به عمل آوردند که نسبت به سال 2023 10,000 نفر زیاد سیاحان خارجی تشریف آوردند. تشکر زیاد. ما باور داریم که تا جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان اینفراسوختور شهر باز هم مکملتر می‌گردد و در برابر زیاد شدن شماره سیاحان سطح و صفت زندگی مردم باز هم بهتر و خوبتر می شود. بینندگان گرامی همصحبت ما بودند کارمند مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر خوجند عثمان جان یوسفی. تأمین رشد ساحه معارف با نظام معاصر در شهر وحدت، مجهزگردانی مؤسسه‌های تعلیمی با عیونیت‌های درسی و تشکیل کابینت‌های فنی زمینه برای جلب توجه خوانندگان به آموزش فن‌های دقیق، طبیعت شناسی و ریاضی. ثمره استقلال دولتی و تدبیراندیشی‌های پیوسته با بنیاد 28 مؤسسه نو تعلیمی در شهر شرایط علم آموزی بهتر می‌گردد. همکارمان محمد علی عبدالکریم این لحظه با ما مستقیما در خط تماس است و با همصحبت خود این موضوع را شرح می‌دهند. مرحمت محمد علی. سلام همکاران. در دوام 3 سال گذشته در شهر و ناحیه‌های مملکت 1500 مؤسسه‌های نوی ساحه معارف ساخته مورد استفاده قرار داده شد که این از توجه خاصه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به این ساحه افضلیتناک شهادت می‌دهد. راجع به نظام و رشد ساحه معارف ما صحبت داریم با سردار ریاست
معارف شهر وحدت میرعلی مسافریان. میخواستم راجع به فعالیت امروزه کارمندان ساحه چند سخن ارائه داشته باشید. ریاست معارف شهر وحدت امروز فعالیت خود را در اساس دستور سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به راه مانده در سالهای گذشته به یک قطار نتیجه‌های نظررس نائل گردیدند. باید قید نمایم که در حدود شهر وحدت 153 مؤسسه تعلیمی فعالیت نموده ایستادند که در این مؤسسه‌های تعلیمی زیاده از 98,000 خوانندگان به تعلیم فرا گرفته شدند. همزمان در حدود شهر 17 مؤسسه تا مکتبی فعالیت نموده ایستادند که در این مؤسسه باشد 3600 نفر کودکان به تربیت فرا گرفته شدند. در برابر مؤسسه تحصیلات میانه عمومی در حدود شهر یک گیمنازیا، یک لیسه، مؤسسه مکتب ذخیره المپی، فیلیالی آتانپیوی فعالیت نموده ایستادند که برای بلند برداشتن سطح و صفت تعلیم مساعدت می‌نمایند. باعث قید است که در سال 2023 سال 2024 در حدود شهر وحدت یک مؤسسه نو، 23 بینای ایلوواگی و زیاده از 240 صنفخانه ایلوواگی در نزد مؤسسه‌های تعلیمی ساخته به استفاده داده شد که در عموم 13,000 جای نشست را تشکیل میکنند و امروز بخشیده به 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان باشد. طبق نقشه چهاربینی و ساختمان 13 بینای ایلوواگی، یک مؤسسه تیپ نو و دیگر صنفخانه ایلوواگی در نزد مؤسسه تعلیمی ساختمانشان ادامه دارد که در آینده برای رشد ساحه معارف این مؤسسه تعلیمی خدمت خواهند کرد. در سال 2024 در 6 دههای دوردست که از مرکز شهر زیاده از 40 تا 60 کیلومتر راه را در بر میگیرند، بینای ایلوواگی دارای 12 و 16 صنفخانگی ساخته به استفاده داده شد که در ساختمان این بینای ایلوواگی دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر وحدت، وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان و شریکان رشد زیاد دیده میشه. طبق نقشه در جماعت دهاتی رامید باید که 8 مؤسسه تعلیمی ساخته به استفاده داده میشد که تو امروز علاقه 3 مؤسسه تعلیمی در این جماعت دوردست ساخته به استفاده داده شد و ساختمان 2 مؤسسه تعلیمی دیگر علاقه در سال 2025 آغاز گردیده است. علاقه نقشه چهاربینی از طرف مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر وحدت تصدیق شدند و طبق نقشه تصدیق گردیده در اساس دستور سپارش‌های پیشوای معظم ملت که ضمن پیام امساله‌شان ارائه نمودند، در تمام دههایی که زیاده از 100 عائله استقامت میکنه برای ساختمان یک مؤسسه تا مکتبی نو و نقشه گرفته شده است که در نظر است که تو جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان علاقه بعضی از این انشاءات به استفاده سپریده میشه. سال 2024 در آزمون‌های جمهوری فروغ حساب دانایی کتاب است، علم فروغ معرفت و تاجیکستان وطن عزیز من، خوانندگان مؤسسه تعلیمی شهر وحدت فعالانه اشتراک ورزیده و خوشبختانه در آزمون فروغ حساب دانایی کتاب است سزاوار 7 جای، در آزمون جمهوری علم فروغ معرفت سزاوار 2 جای و در آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من باشد سزاوار 1 جای گردیدند. اینچنین باید قید نمایم که
аллакай нақша чорабиниҳои раёсати маориф ҷиҳати ташкил ва баргузории озмунҳои даври якум ва дуюми озмунҳои ҷумҳуриявӣ фуруғи суби доноӣ китоб аст илм фуруғи маърифат ва тоҷикистон ватани азизи ман таъсис ёфта имрӯз маорифчиёни ваҳдат таҳти шиори ба даст овардани шоҳҷоизаи озмуни ҷумҳуриявӣ фуруғи суби доноӣ китоб аст ҳаррӯза корбарӣ намуда истодаанд. мо суҳбате доштем бо сардори раёсати маорифи шаҳри ваҳдат миралӣ мусофирён роҷеъ ба рушди дастовардҳои соҳаи маориф дар шаҳри ваҳдат. ташаккур маҳмадалӣ. идомаи ахбор. дар шаҳри киркуки ироқ зимни амалиёти зидди террористии хизматчиёни ҳарбӣ 5 силоҳ ба даст безарар гардонда шуд. ҳамчунин дар рафти амалиёти густурда кормандони сохторҳои қудратӣ чанд камарбанди дорои таҷҳизоти таркандаро дарёфт ва мусодира намуданд. дар ҷазираи хоккайдои ҷопон барфбоди шадид ба амал омад. дар бархе аз минтақаҳои ҷазираи мазкур баландии барф ба 120 сантиметр расид. шарҳи бештар дар таҳияи ҳамкорони мо. дар шаҳри киркуки ироқ зимни амалиёти зидди террористии хизматчиёни ҳарбӣ 5 силоҳ ба даст безарар гардонида шуд. ҳамчунин дар рафти амалиёти густурда кормандони сохторҳои қудратӣ чанд адад камарбанди дорои таҷҳизоти таркандаро ёфт ва мусодира намуданд. дар шаҳри киркуки ироқ бо вуҷуди он ки низомиён пайваста бар зидди ҳар гуна гурӯҳҳои ҷиноятпеша амалиёти махсус роҳандозӣ менамоянд, ҷангҷӯён мунтазам ба пойгоҳҳои хизматчиёни ҳарбӣ ҳамла мекунанд. дар як маркази таълимии шаҳри эребрӯи шветсия ки он барои калонсолон пешбинӣ шудааст тирпаронӣ ба вуқӯъ пайваст. бар асари ҳодиса 11 нафар ба ҳалокат расида 15 каси дигар захмӣ шуданд. кормандони хадамоти дахлдор захмиёнро ба беморхонаҳо интиқол доданд ки табибон вазъи саломатии чанд тан аз онҳоро вазнин арзёбӣ мекунанд. аз рӯи маълумоти шоҳидони ҳодиса ҷинояткори мусаллаҳ вориди бинои таълимӣ шуда ногаҳон аз яроқ ҷониби одамон оташ кушода сипас даст ба худкушӣ задааст. то кунун дар бораи шахсияти силоҳ ба даст ва даст ба амали ҷиноӣ задан ҷинояткор маълумот дода нашудааст. оид ба ин ҳодиса парвандаи ҷиноӣ кушода шуда тафтишот дар ин самт идома дорад. дар музофоти Киеву ҷумҳурии демократии Конго паҳншавии вируси обилаи маймун ба қайд гирифта шуд. намояндагони вазорати тандурустӣ иброз медоранд ки давоми як ҳафтаи охир дар минтақаҳои гуногуни музофоти Киеву 2707 нафар ба ин вирус сироят шуда 38 каси дигар аз ин беморӣ фавтиданд. нишонаҳои бемории обилаи маймун ин баланд шудани ҳарорати бадан, дарди сар ва мушак мебошад. табибон барои пешгирӣ намудан аз паҳншавии вируси мазкур сокинонро эм мекунанд. намояндагони вазорати тандурустӣ изҳор медоранд ки қатъ нагардидани нооромиҳои дохилӣ ва хароб гардидани бунгоҳҳои тиббӣ ҳолати пешомадаро боз ҳам мушкил менамояд. давоми як соли охир дар минтақаҳои гуногуни ҷумҳурии демократии Конго беш аз 13 000 нафар ба бемории обилаи маймун сироят шуданд ки аз ин шумора 1407 нафар фавтиданд. дар ҷазираи хоккайдои ҷопон барфбоди шадид ба амал омад. дар бархе аз минтақаҳои ҷазираи мазкур баландии барф ба 120 сантиметр расидааст. ҳолати пешомада боиси корношоям гардидани хатҳои интиқоли нерӯи барқ шуда сокинони чанд минтақа аз истифодаи барқ маҳрум монданд. ҳамчунин барфбод ба ҳаракати нақлиёт дар роҳҳо халал ворид намуда сабаби танбашавии мошин дар шоҳроҳҳо гардидааст ва вобаста ба ин аз сокинон дархост карда шудааст ки аз истифодаи нақлиёти шахсӣ худдорӣ намоянд. барфбод дар фурудгоҳҳо низ ба нишасту парвози ҳавопаймоҳо монеа пеш овардааст. дар робита ба ин парвози ҳавопаймоҳо ба даҳҳо хатсайри дохилӣ қатъ гардид. ҳамзамон дар пайи барфбоди шадид фаъолияти боғчаҳои кӯдакона ва муассисаҳои таълимӣ қатъ карда шудааст. кормандони хадамоти коммуналӣ аз сабаби бориши барфи зиёд наметавонанд саривақт роҳҳои нақлиётгардро аз барф тоза намоянд. ҳавошиносон иброз медоранд ки эҳтимол барфбод дар ҷазираи хоккайдо чанд рӯзи дигар идома меёбад. дар шаҳри вашингтони иёлоти муттаҳидаи амрико кормандони хадамоти дахлдор дар рафти корҳои ҷустуҷӯии ҷасади 67 нафарро ки дар пайи бархурди ҳавопаймои мусофирбар ба чархболи ҳарбӣ ба ҳалокат расида буданд пайдо карданд. ёдовар мешавем ки 30 январи соли равон ҳавопаймои мусофирбарии ширкати American Airlines бо 60 мусофир аз шаҳри уичитои штати Канзас ҷониби шаҳри Вашингтон парвоз мекард. ҳангоми фуруд омадан дар наздикии фурудгоҳи шаҳри мазкур ба чархболи ҳарбӣ бархӯрда суқут кард. бар асари ҳодиса 67 нафар ба ҳалокат
رسید. با معلومات مقامداران چرخبال حربی به قواهای خشکیگردی ارتش ایالات متحده آمریکا تعلق داشته در داخل آن 3 خدمتچی حربی قرار داشت. کارمندان خدمات داخلدار ابراز می‌دارند که پس از به هم برخوردن طیاره مسافربر با چرخبال حربی هر دوی آنها آتش گرفته به دریا افتیدند. موافق معلومات پیشکی کارشناسان سببی به هم برخوردن هواپیمای مسافربر و چرخبال را به اشتباه راه دادن هیئت سرنشین چرخبال ارزیابی می‌کنند. در رابطه با رخ دادن صدمه اداره اویاسیون شهروندی ایالات متحده آمریکا پرواز چرخبال‌ها را در فرودگاه شهر واشنگتن محدود کرده است. با معلومات کارمندان خدمات داخلدار در 2 قطعه فرودگاه که آن مخصوص برای نشست و پرواز چرخبال‌ها پیش بینی شده است محدودیت وارد نمودند. از این پس در فرودگاه تنها پرواز چرخبال‌های کارمندان مقامات پلیس و یاری تعجیلی اجازه داده شده است. дар минтақаи истироҳатии санторини юнон давоми 3 рӯзи охир 200 маротиба таконхӯрии замин бо қувваи паст ба қайд гирифта шуд. вобаста ба ин дар минтақаи мазкур фаъолияти муассисаҳои таълимӣ ва боғчаҳои кӯдакона қатъ карда шудааст. ҳамчунин ба сокинону сайёҳон тавсия дода шудааст ки муваққатан аз рафтан ба минтақаҳои кӯҳӣ худдорӣ намоянд, зеро хатари резиши сангпора вуҷуд дорад. дар бораи захмиёну ҳалокшудагон маълумот дода нашудааст. шарҳи мавзӯи дигар. барои таъмини бозорҳои истеъмолӣ бо сабзавоти тару тоза хоҷагидоронро мебояд аз роҳҳои инноватсионии парвариш ва истеҳсоли маҳсулот дар шароити гармхонаҳои муосири доиму амалкунанда кор гиранд. бо кадом роҳу воситаҳо? шарҳи ин матлаб дар гузориши Гулчеҳраи Саттор. барои расидан ба яке аз ҳадафҳои асосии ҳукумати мамлакат таъмини амнияти ғизоӣ, кишоварзони ҷумҳуриро мебояд дар асоси тавсияи олимони соҳа дар истеҳсоли маҳсулот аз роҳҳои инноватсионии парвариши зироат кор гирифта, бунёди гармхонаҳои доиму амалкунандаро бо истифода аз усулҳои муосир ба роҳ монанд. موافق معلومات آماری امروز در مقیاس جمهوری تنها در بخش خواجگی‌های دهقانی و جمعیتی 239 از 3 هکتار گرمخانه‌های دائم و عمل کننده فعالیت می‌کنند که به خاطر تامین بازارهای داخلی در 113 هکتارش پرورش و استحصال سبزیجات تر و تازه به راه مانده شده است. در وضع امروزه یگانه راه تامین طلبات استعمالی اهالی با سبزیجات تر و تازه این بلند برداشتن ثمره‌ناکی زراعت و استفاده تجربه پیشرفته است که خواجگیداران میتوانند با تکیه به علم و مصلحت متخصصان به آن موفق گردند. پرورش زراعت‌های سبزیجاتی در گرمخانه‌های معاصر شرایط پیدا می‌کند که ما اگر در زمین کشود مثال اگر 25-30 تن حاصل پمیدور گیریم یا بودرین گیریم در گرمخانه ها نه کم از 2-3 برابر حاصل نوکی زیاد میشد، چون که در گرمخانه ها این حاصل نوکی محصولات از متر کواردراتی حساب کرده میشد در زمین کشود باشد از 1 هکتار. برای همینم اگر ما و از 1 متر کواردراتی 20-25 کیلوگرم حاصل پمیدور و بودرین گیریم، اگر شما تصور کنید که چند قدر حاصل میشد. برای همینم این یک نوبت از اون که البته مبلغی زیادی لازم است برای پرورش، که یکم برای ساختمان کردن چنین گرمخانه و دوم خیلی نگهبین کردن و تامین کردن اگرتکنیکی پرورش و حاصل قندوری و این از یک طرف حاصل هم بر وقتی هم غیر موسمی میشد. غیر موسمی که شد البته در با نظر داشتی اون که محصولات سبزیجاتی که در زمین کشود پرورش کرده میشد علاقه پای نرخش پست است. اینجا نرخی فروش چی نرخی یک لخت و چی نرخی چکنه نظر به محصولاتی که در زمین کشود پرورش کرده میشد بلند است و اصول پرورش کردن زراعت‌های سبزیجاتی گرمی دوست با دهقان یا که سبزیجاتکار شرایط پیدا میکند که ثمره‌ناکی اقتصادی نظررس به دست بیاورد. برای گرفتن حاصل فراوان و باصفت در فصل تیر ماه و زمستان و تامین سبد استعمالی سهمداران دهات را میباید به بنیاد گرمخانه‌های اینواتسیونی توجه بیشتر ظاهر نموده میدان این گونه گرمخانه‌ها را وسیع‌تر نمایند. عامل‌های حیاتی رستنی‌ها این گرمی، نمی، روشنایی، هوا و غذا در حالتی که ما یعنی که نقشه
шинонидани зироатҳои сабзавотиро дар гармхона муҳайё намекунем. дар ин ҳолат ине ки ба растаниҳо гармӣ, хоб, ҳаво, рӯшноӣ дастнорас мешавад. вақте ки мо зич мешунем, бояд ки нақшаи шинонидани зироатҳои сабзавотӣ дар гармхона аз рӯи ине ки 30 сантиметр байни ҳар як зичи ҳар як растанӣ бояд бошад ки дар ҳамин ҳолат ине ки барои онҳо рӯшноӣ ва ҳаво дастрас бояд бошад. риояи дурусти агротехникаи парвариш дар ин гуна гармхонаҳо имкон медиҳад ки аз самари меҳнат хоҷагидорон фоидаи соф ба даст доранд. раёсати донишгоҳи аграрии тоҷикистон бо ташкили чунин пойгоҳҳои илмӣ имкони фароғ ба миён овардааст ки донишҷӯён дар дарсҳои амалӣ аз устодони хеш тарзи дурусти парвариши сабзавотро бо усулҳои муосир омӯхта дар истеҳсолот таҷрибаи андӯхтаи худро чун мутахассиси соҳа амалӣ намоянд. устодони донишгоҳ бо истифода аз имкон талош менамоянд ки мутахассисони хуби соҳаро омода сохта ба истеҳсолоти кишоварзӣ сафарбар намудаву дар татбиқи ҳадафҳои созандаи давлату ҳукумат саҳм гузоранд. зеро дар вазъи ҳассоси имрӯза ки пешгӯӣ нашаванда аст, олимону мутахассисон бояд дар паҳлӯи деҳқон ва дар андешаи пешниҳоди навъҳои беҳтарини зироат, тухмиҳои хушсифат ва баландбардоштани самаранокии истеҳсолоту фаровонии маҳсулоти босифати ватанӣ бошанд. ҳукумати мамлакат ба рушди мунтаззами соҳаи сайёҳӣ таваҷҷӯҳи хоса равона намуда, инфрасохтори ин соҳаи сердаромадро марҳила ба марҳила мукаммал мегардонад. дар заминаи амалӣ намудани иқдомҳои самарабахш дар ин самт сол аз сол дастовардҳо назаррас мешаванд. гузориши Саидшоҳи Муродалиев. дар партави сиёсати созанда ва бунёдкоронаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, соҳаи сайёҳӣ дар мамлакат тадриҷан рушд ёфта ба натиҷаҳои назаррас ноил гардид. пешвои миллат соҳаи сайёҳиро самти афзалиятноки иқтисоди миллӣ арзёбӣ намуда барои пешрафти он ҳамаҷониба мусоидат менамояд. дар ин замина ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои рушди соҳаи сайёҳӣ имтиёзҳои муҳими андозию гумрукиро пешниҳод намудааст. аз ҷумла ширкатҳои сайёҳӣ давоми 5 соли аввали фаъолият аз андоз аз фоида озод карда шуда, воридоти таҷҳизоту техника ва масолеҳи сохтмонӣ барои бунёди иншооти сайёҳӣ аз андоз аз арзиши иловашуда ва боҷи гумрукӣ озод карда шуданд. роҳбарияти ҳукумати мамлакат ташаббусҳои созандаро идома дода бо ҷалби сармояи дохиливу хориҷӣ барои рушди соҳаи сайёҳӣ дар кишвар, инчунин бунёди инфрасохтори таҳсилӣ барои омодасозии кадрҳои баландихтисос тадбирҳои судмандро амалӣ менамояд. соҳаи сайёҳӣ дар даврони соҳибистиқлолӣ бо дастгириҳои ҳукумати кишвар, махсусан пешвои муаззами миллат ки таваҷҷӯҳи хоса ба ин соҳа доранд, ба натиҷаҳои хело ҳам назаррас моил гардид. махсусан таъсиси кумитаи рушди сайёҳии назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун мақоми ваколатдор дар соҳаи сайёҳӣ ва аз ҷониби пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон эълон гардидани соли 2018 соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ва 3 соли минбаъда солҳои 2019 2021 ҳамчун солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эълон гардид ки дар ин давра инфрасохтори зарурӣ дар тамоми гӯшаву канор махсусан дар деҳоти кишвар бунёд гардиданд. дар ин муддат имкониятҳои сайёҳии ҷумҳурии Тоҷикистон дар намоишгоҳҳои байналмилалӣ дар хориҷи кишвар ва минтақавӣ муаррифӣ карда шуданд, махсусан дар аврупо. ҳатто дар соли 2024 дар Штатҳои Муттаҳидаи Амрико низ имкониятҳои сайёҳии ҷумҳурии Тоҷикистон муаррифӣ карда шуданд. сайёҳӣ дар Тоҷикистон соҳаи афзалиятноки иқтисоди миллӣ эътироф шуда, дар ин самт чорабиниҳои зиёде амалӣ мегарданд. онҳо ба рушди сайёҳӣ дар ҷумҳурӣ аз ҷумла бунёди инфрасохтори зарурӣ барои ҷалби сайёҳони хориҷӣ ва дохилӣ, рушди сайёҳии истироҳатию табобатӣ, ҷалби сармоягузориҳо, грантҳо ва татбиқи барномаҳои сармоягузории давлатӣ, муаррифии бештари ҷумҳурӣ дар арсаи байналмилалӣ, пайдо намудани мавқеи устувор дар бозори ҷаҳонии сайёҳӣ, таъсиси шароити мутобиқ ба талаботи сайёҳони хориҷӣ, омода намудани мутахассисони варзидаи соҳаи сайёҳӣ, зиёд намудани теъдоди ширкатҳои сайёҳӣ ва аз ин ҳисоб зиёд намудани
اجرای کار خالی نگرانیده شده است. در شرایط جهانیشوی соҳаи сайёҳӣ мавқеи устувор касб намуда ба шуғли дӯстдошта ва доимии мардумони сайёра мубаддал гардидааст. Тоҷикистон дорои обҳои мусаффо, кӯҳҳои баланду бой аз сарватҳои табиӣ, ёдгориҳои қадима, фарҳанги пурғановат ва кишвари амн барои сайёҳони дохиливу хориҷӣ мебошад. чунин имконоти васеъ барои ташрифи бештари сайёҳон ба Тоҷикистон мусоида намуда истодааст. боғи фарҳангию фароғатии ҷавонон ки дар пойтахти мамлакат шаҳри душанбе мавҷуд аст, беш аз 13 гектар масоҳат дошта, дар ҳудуди он гулу бутаҳои ороишӣ ва навъҳои гуногуни дарахтони сояафкан шинонида шудааст. гузориш аз раванди корҳои сабзу хӯрамгардонӣ дар ин боғи пойтахт. боғи фарҳангию фароғатии ҷавонон ки дар пойтахти мамлакат шаҳри душанбе бунёд гардидааст, беш аз 13 гектар масоҳат дошта, дар ҳудуди он гулу бутаҳои ороишӣ ва навъҳои гуногуни дарахтони сояафкан шинонида шуда парвариш карда мешаванд. тибқи иттилои масъулин, дар боғи мазкур 90 нафар корманд ба фаъолият ҷалб шуда, дар самти ободонӣ ва кабудизоркунии он фаъолият доранд. кормандону мутахассисони соҳа аз мусоид омадани обу ҳаво истифода бурда, баҳри боз ҳам ободу зебо шудани ин мавзеъ ба корҳои ободониву созандагӣ таваҷҷӯҳи хос зоҳир менамоянд. дар боғи фарҳангию фароғатии ҷавонон бинову иншооти зиёд, аз ҷумла бинои маъмурӣ, картадром, қаҳвахонаи Азия, Австралия, обанборҳо ва айвону нишастгоҳҳо, фаввораҳои бо чароғҳои ранга муҷаҳҳаз ва дигар иншооти ёрирасони замонавӣ бунёд шуда, хатҳои обтаъминкунӣ, шабчароғҳо ва ноқилҳои барқӣ пурра барои истироҳату фароғати сокинон таъмин гардидааст. дар доираи корҳои ободониву созандагӣ имрӯз аз ҷониби масъулин ва кормандони боғи фарҳангию фароғатии ҷавонон 500 бех дарахтони ороишиву ҳамешасабз шинонида шуд. боғи фарҳангию фароғатии ҷавонон аз ду даромадгоҳ, аз ҷумла асосӣ ва ҷанубӣ иборат аст. ороиши даромадгоҳи боғ бо стунпояҳои бошукӯҳу ороиши гулҳои мавсимӣ бунёд шудааст ки таваҷҷӯҳи ҳар як бинандаро ҷалб месозад. ба хотири ташкилу ба роҳ мондани фароғати хуби ҷавонон дар баробари қаҳвахонаҳои бошукӯҳу хос, майдончаи футболи хурд, баскетбол, волейбол ва дар гӯшаи дигари боғ барои машқу тамрини сокинон, аз ҷумла ҷавонон ва наврасони пойтахт шароит муҳайё карда шудааст. иншооти мазкур дар масоҳати беш аз 13 гектар сохта шуда, дорои 154 нишастгоҳ ва дигар иншооти ёрирасон, аз ҷумла утоқҳои кории кормандон, маҷлисгоҳ ва сайру сайёҳати сокинон ва меҳмонони пойтахт мебошад. боғ аз лиҳози бехатарӣ ҳам ба талабот ҷавобгӯ буда, дар гӯшаву канори он камераҳои назоратӣ насб карда шудааст. дар ҳудуди боғ ҳамчунин 13 дастгоҳи радиошунавонӣ насб шудааст. акнун боғи фарҳангию фароғатии ҷавонон ба як мавзеи дилнишини сайру сайёҳати сокинон ва меҳмонони пойтахти азизамон табдил ёфтааст. ин ҳама ободкориву созандагиҳо боис шудааст ки ҳудуди фарҳангию фароғатии ҷавонон ба яке аз мавзеъҳои зебову фараҳафзо ва макони писандидаву сайру тамошои сокинону меҳмонони дохиливу хориҷӣ табдил ёфтааст. рушди ҳунарҳои мардумӣ ва эҳёи ҳунарҳои қадима дар замони соҳибистиқлолӣ, имтиёзу дастгириҳои пешбинӣ намудаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба рушди соҳаи ҳунармандӣ замина гузоштааст. Саидбек Назаров, сокини ҷамоати деҳоти Қумсангири ноҳияи Ҷайҳун, зиёда аз 30 сол мешавад ки ба ҳунари табақтарошӣ машғул аст ва нозукиҳои ин ҳунарро имрӯз ба ҷавонон низ меомӯзонад. Самандар Шоев ва Искандари Саид вобаста ба фаъолияти ин ҳунарманди хушсалиқа гузориш таҳия намуданд. Саидбек Машрабов, сокини ҷамоати деҳоти Қумсангири ноҳияи Ҷайҳун, ифтихор аз он дорад ки ӯ ҳунарманд аст ва рӯзгорашро аз ҳисоби меҳнати пурсамар сарбаландона пеш мебарад. чуноне ки дидаи сеҳед ягон кор безаҳмат бемеҳнат намешавад. зиёда аз 30 сол шуд ки мо ҳам ҳамин коранда машғулем, кор карда истем. мо ҳам мисли ҳамин бачаҳо шогирд будем. устози мо аз ноҳияи Ҷалолиддини Бархӣ ашшору муродалӣ мегуфтанд. чуноне дида истед кор карда истем. бачаҳо шогирдои зиёд ҳаст, кор карда истанд. шогирди зиёд тайёр кардем, ҳозирам кор карда истанд. ҳунари ҳамин табақтароширо ба ҳамин шогирдо омӯхта истем. ин марди меҳнатдӯст ҳам табақтарошӣ мекунад ва ҳам дигар ашёҳои зарурии рӯзгорро тибқи дархости мизоҷон омода ва пешниҳод менамояд. мо аз ҳар намуд чӯбҳои чормағз, чинор хубтар аст.
از بیت هر یک چوب مثال خصوصیت خچه دارد همون مثال چینور چور مارچوی سخترین با بیت فرق دیگه چوب با همون کانتر ملویم ترن هر یک چوب مثال خصوصیت خچه دارد بتونیم ساز کرده. برای آماده ساختن یک طبق مهنت زیاد لازم نیست. تنها از هر یک هنرمند خواهش و شوق و ذوق بلند را تقاضا می‌نماید، میگوید سعیدبек مشربов. مورد به ذکر است که محصول دسترنج این هنرمند خوش‌ذوق نه تنها در داخل بلکه بیرون از مملکت نیز با ویژگی‌های خود هواداران خویش را پیدا کرده است. طبق وابسته است کلانی میدگیش دارد. میده‌تر باشد میتونیم که تا 10 تا 15 تا را ساز کنیم در یک روز. اگر کلانتر باشد کارش بسیارتر باشد مقصد کمتر با کلانتر باشد با کار زحمت با کمتر ساز میکنیم زحمت زیادتر وابسته همین کلانی میدگی فرقیت میکنه. طور مشاهده شد در کارگاه خردی طبق تراشی سعیدبek مشربов چندی از طبقهای زیبای ملی با ساخت و نقشبندی‌های گوناگون ملی آماده کرده شده است که در جشن‌های ملی و مردمی دهه همچون احیای هنرهای مردمی تاجیک به نمایش گذاشته می‌شود. او حالا فرزندان خود را برابر شاگردانش در این راه پرشرف هنرمندی هدایت می‌نماید و پیوسته تاکید می‌سازد که نازکی‌های این کسب را به خوبی از خود کرده در آینده بهر رشد هنر طبق تراشی سهمگذار باشند. سمندر شایف اسکندر سعید، ناحیه جیهون، اخبار. ادامه اخبار. در کمیسیای حوزوی یک مندتی انتخابات اوید به انتخابات وکیلان مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان فردوسی یک با اشتراکچیان اعضایان حوزه نامزدهای به قید گرفته شده و شخصان با اعتماد آنها جلسه برگزار گردید. گزارش در این خصوص. در کمیسیای حوزوی یک مندتی انتخابات اوید به انتخابات وکیلان مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان فردوسی یک با اشتراک اعضایان حوزه و نامزدهای به قید گرفته شده جلسه برگزار شد. ذکر گردید که استقلال دولتی همچون زمینه مهمی تشکل دولتداری مستقل برای تاجیکستان مرحله تاریخی نو را باز نمود. در این زمینه انتخاب راه دموکراسی رشد تقاضا می‌نمود که در تشکل حاکمیت سیاسی اراده مردم به این نوبت گرفته شود. با این مقصد بنیاد نظام نو سیاسی و در زمینه آن تأسیس نهاد انتخابات چون مکانیزم تطبیق مناسبت‌های دموکراسی عملی گردید. موافق مقررات قسم 1 ماده 6 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان خلق بیانگر صاحب اختیاری و سرچشمه یگانه حاکمیت دولتی بوده آن را به واسطه یا با واسطه وکیلان خود عملی می‌نماید. همزمان در قسم دوم همین ماده آمده است که افاده عالی به واسطه حاکمیت خلق رایپرسی عمومی خلقی و انتخابات به شمار می رود. مطابق ماده 35 قانون کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان درباره انتخابات مجلس عالی جمهوری تاجیکستان به طلبات کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان و قانون کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان موافقت داشتن پیشبری نامزدهای پیشنهاد گردیده از جانب حوزه انتخاباتی یک مندته فردوسی یک از حزب‌های سیاسی 2 نفر نامزد و 1 نفر نامزد به طریق خود پیشبری به قید گرفته شد. در وضعیت تنتنوی شهادتنامه نامزدها به وکیلی مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان سپرده شد. انتخابات این معرکه مهمی سیاسی می باشد که هر یک شهروند توسط اشتراک در آن میتواند برای پیشرفت باسودی کشور و تحکیم حاکمیت قانونگذار سهم خود را گذارد. در اساس فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و قرار کمیسیای مرکزی انتخابات و رایپرسی جمهوری تاجیکستان حوزه یک مندته انتخاباتی وکیل مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان فردوسی رقم 1 تأسیس داده شده است. از جانب حوزه در اساس قرار حوزه 62 اچسکه انتخاباتی تأسیس داده شده است. در حوزه عریضه 3 نفر نامزد به وکیل مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان پیشنهاد گردیده است. 1 نفر از حزب خلقی دموکراسی تاجیکستان و 1 نفر از حزب اصلاحات اقتصادی جمهوری تاجیکستان و 1 نفر طریق خود پیشبری پیشنهاد گردیده است و عریضه‌های مذکور از جانب حوزه قبول گردیده مورد بررسی قرار داده شده. عین زمان به نامزدان مذکور شهادتنامه
نامزد به حیث وکیل مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان سپرده شد. دولت به شهروندان نامزدها حزب‌های سیاسی در دوره پیش از انتخابات به ممنوعیت تشویقات بردن را موافق قانونگذاری کشور تامین می‌نماید. در چسکه ما 2970 نفر انتخاب کننده به قید گرفته شده است. اعضایان چسکه انتخاباتی کار خود را فعالانه ادامه داده ایستادند. گوشه‌های تبلیغاتی تشویقاتی برای گذراندن معرکه سیاسی کشور در سطح آمادگی قرار دارد. کمیسیای حوزوی انتخاباتی یک ماندته فیردوسی یک در یکجایگی با مقامات دخلدار برای گذراندن واخوری‌های روبرو با انتخاب کنندگان تمام شرایط و امکانیت‌ها را مهیا نموده است. در شهر دوشنبه مشورت رسمی جلسه عمومی شرح یکجایی سال دوم تطبیق استراتژی حفظ سالمی اهالی جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 برگزار گردید. در همایش دستاوردها و مشکلات مربوط به تطبیق ثمرناک استراتژی مذکور مورد بررسی قرار داده شد. تفصیلات در گزارش قمردین حسین زاده. تحلیل تطبیق و بنقشه‌گیری عملی‌سازی استراتژی حفظ سالمی اهالی جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 در همکاری و با اشتراک شریکان رشد، نمایندگان وزارت اداره‌های دخلدار و کارمندان مسئولین ساحه تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی با طرز و اسلوب معاصر براه مانده می‌شود. لازم به تاکید است که استراتژی مذکور سمت‌های مهم اصلاحات نظام تندرستی و رشد خدمت‌رسانی‌های طبی را معین نموده، بهترسازی نشاندهنده‌های اساسی ساحه را تامین می‌نماید. هدف معین نمودن مجموعه چاره‌بینی‌های مشخص برای تطبیق استراتژی حفظ سالمی اهالی جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 در دوام میانه مهلت با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان درباره نقشه عملی سالهای 2024-2026 تطبیق استراتژی حفظ سالمی اهالی جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 تصدیق گردید. در جریان این همایش گفته شد که در پیام نوبتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با مجلس عالی جمهوری تاجیکستان درباره سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی کشور درباره دیگر بخش و ساحه‌ها به ساحه تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی کشور نیز توجه خاص ظاهر نموده وابسته به آماده نمودن متخصصان ساحه طب با مسئولین ساحه یک قطار دستور سپارش‌های سروقتی دادند. همچنین پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان تاکید نمودند که حکومت مملکت برای تامین نمودن فعالیت با ثمر مؤسسه‌های ساحه تندرستی و بلند برداشتن سطح و صفت خدمت‌رسانی‌های طبی با اهالی تدبیرهای ضروری را عملی کرده ایستاده است. در سال 2025 برای ساحه تندرستی از حساب بودجه دولتی 4.3 میلیارد سومانی پیش بینی گردیده است که نسبت به سال 2024 840 میلیون سومانی زیاد میباشد. دوام سالهای صاحب استقلالی غیر از تعمیر و تجدید مؤسسه‌های موجوده ساحه تندرستی با استفاده از همه امکانات‌ها 3076 مؤسسه نوی طبی بنیاد کرده شد. امروز در خدمات ضدانحصاری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان نشست مطبوعاتی دایر شد. ذکر گردید که سال 2024 از جانب کارمندان خدمات ضدانحصاری در یکچند سوبیکت خواجگیدار سنجش‌های نقشوی و غیر نقشوی عملی شده. در نتیجه آنها قانون ویرانکنی ضدانحصاری با مبلغ 5 میلیون و 400 هزار سومانی آشکار و به بودجه دولتی گذرانیده شد. اطلاع داده شد که خدمات ضدانحصاری مانیتورینگ نامگوی مال و محصولات از جهت اجتماعی ضروری را در بازار بیرونی و داخل جمهوری گذرانیده تغییریابی نرخ آنها را همروزه تحلیل و ارزیابی می‌نماید. تاکید گردید که سال 2024 با مقصد پیشگیری و محدود کنی فعالیت انحصاری، رقابت ناسالم و براه ماندن رشد رقابت سالم در زمینه پیشنهاد سوبیکت‌های خواجگیدار نرخنامه خدمت‌رسانی برخی از سوبیکت‌ها از جمله استحصال سمنت، محصولات شیری، تشکیل استراحت تابستانه کودکان و نورسان و خدمت‌رسانی علاقه مبیلی از جانب خدمات ضدانحصاری بررسی و به موافقه رسانیده شد. در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 15 ناحیه رودکی وابسته به آموزش نشاندادهای پیامی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان درباره سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی جمهوری به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان همایش علمی نظریوی برگزار گردید. گزارش در این خصوص.
паём роҳнамои имрӯзу фардои дурахшон таҳти чунин унвон дар ҳошияи паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 15 ҷамоати мирзо турсунзодаи ноҳияи рӯдакӣ ҳамоиши илмӣ назариявӣ баргузор гардид. дар ҳамоиш ҳайати омӯзгорону кормандон ва масъулини ҷамоат иштирок карда паёми президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистонро раҳнамо фарогирандаи тамоми самтҳои хоҷагии халқ ва дурнамои рушд унвон карданд. масъулин иброз намуданд ки паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон аз 28 декабри соли 2024 муҳимтарин ҳуҷҷати барномавиест ки дар он самтҳои асосии сиёсати дохилию хориҷии кишвар дурнамои рушди босуботи ҷумҳурии тоҷикистон масоили соҳаҳои гуногуни кишвар ҳаматарафа таҳлил ва баррасӣ шуданд. рушди илму маориф калиди пешрафти ҳамаи соҳаҳо ва омили муҳимтарини таъмин намудани ояндаи босуботи давлат арзёбӣ мегардад. ҳамзамон баромадкунандагон оид ба ҷанбаҳои ҳуқуқии паём ва зарурияти эълон кардани солҳои 2025-2030 дар тоҷикистон ҳамчун солҳои рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия маъруза намуда иброз доштанд ки ҳар як фарди ҷомеа бояд зарурати иқдоми мазкурро дарк намуда дар рушди донишҳои илмӣ техникӣ ва инноватсионӣ талош варзад. паём баҳри боз ҳам дар сатҳи баландтар ва боз ҳам беҳтар муаррифӣ гардидани тоҷикистон дар сатҳи байналмилалӣ мусоидат менамояд. баён гардид ки соҳаи илму маориф дар замони соҳибистиқлолӣ бо тадбирандешиҳои ҳукумати мамлакат рушд намуда корҳои зиёде дар самти баланд бардоштани сатҳи саводнокию маърифатнокии сокинон мақому манзалати омӯзгор беҳтар гардонидани сатҳу сифати таълим ва тарбияи кадрҳои ба талаботи замон ҷавобгӯй анҷом дода шуд. имрӯз дар шаҳри душанбе конференсияи илмии назариявӣ дар мавзӯи рушди инноватсия ва технологияи рақамӣ ҳадафи барномавии ҳизби халқии демократии тоҷикистон баргузор гардид. гузориши Зафар Қаюмзода. имрӯз дар шаҳри душанбе дар мавзӯи рушди инноватсия ва технологияи рақамӣ ҳадафи барномавии ҳизби халқии демократии тоҷикистон конференсияи илмии назариявӣ доир шуд. ҳамоиш дар ҳошияи паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ баргузор гардид. таъкид шуд ки паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон чун ҳуҷҷати стратегӣ ҳадафҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳуриро барои марҳилаи минбаъда муайян намуда дар он ба рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия таваҷҷӯҳи хос равона шудааст. дар ҳамоиш иштирокдорон оид ба рушди инноватсия ва технологияи рақамӣ инчунин фаъолияти густурда дар доираи солҳои рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия солҳои 2025-2030 мубодилаи афкор намуданд. зикр шуд ки ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба масъалаи рақамикунонии иқтисодиёт аҳамияти хоса зоҳир намуда имрӯз дар ҷодаи гузариш ба рақамикунонии соҳаҳои иқтисоди миллӣ барои таъмини шаффофияти муносибатҳои иқтисодию молиявӣ қадамҳои устувор мегузорад. татбиқи саривақтии ин ташаббус имкон медиҳад ки дар 5 солаи минбаъда ин раванд вусъат ёфта заминаҳои ҳуқуқии он такмил ёбанд ва санъатҳои дахлдор дар самти гузариш ба иқтисоди рақамӣ қабулу амалӣ карда шаванд. дар замони муосир татбиқи технологияи рақамӣ ва инноватсия чун унсурҳои муҳим ба рушди иқтисоди миллӣ ва иҷтимоии мамлакат мусоидат менамояд. эълон гаштани солҳои 2025-2030 солҳои рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия саривақтӣ буда метавонад дар рушди иқтисоди кишвар саҳми бориз гузошта барои боз ҳам баланд бардоштани сатҳу сифати зиндагии мардуми тоҷикистон нақши муассир дошта бошад. Зафар Қаймзода, Баҳодур Қурбонзода, Мақсади Мақсад, Душанбе, Ахбор. идомаи ахбор. дар шаҳри Ваҳдат бо мақсади дар сатҳи баланди ташкилӣ гузаронидани маъракаи муҳими сиёсӣ интихоботи вакилон ба маҷлиси намояндагон ва вакилон ба маҷлисҳои маҳаллӣ омодагиҳо хуб баромада шудааст. гузориши ҳамкорони мо.
شهری وحدت به انتخابات وکیلان خلق 2025 آمادگی گرفته. مقصد دارند که این معرکه مهم سیاسی که در سراسر مملکت صحنه دوم مارس سال 2025 برگزار می‌گردد در سطح بلند گذرانیده شود. شعار و آویزه های تجسم کننده که در مرکز شهر و جایهای اهالی نشین نصب گردیدند بازگوی آن است که مسئولان و اعضایان حوزه یک مندته انتخاباتی وحدت 10 جهتی به ساکنان فهمانیدن این چاره‌بینی سیاسی کارهای ترغیباتی نظرست را تا به امروز به سامان رسانیدند. با مقصد ترغیب و تشویق انتخابات وکیلان مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، مسئولان و اعضایان حوزه یک مندته انتخاباتی وحدت 10 در برابر آمادگی همه‌جانبه گرفتن، همچنین موادهای ضروری ترغیباتی و تشویقاتی را در 85 اوچسک انتخاباتی با 3 زبان از جمله زبان دولتی و روسی و انگلیسی خوب براه ماندند. عین زمان در 85 اوچسک انتخاباتی حوزه یک مندته انتخاباتی وحدت 10 با فراگیری شماره 595 اعضایان اوچسکه های انتخاباتی حدود شهری وحدت تأسیس داده شده روی خط رای دهندگان را ترتیب داده، همچنین دیگر موادهای ضروری را به این چاره‌بینی سیاسی آماده نمودند. در روز انتخابات وکیلان خلق 2025 که صحنه دوم مارس سال 2025 برگزار می‌گردد، طبق روی خط ترتیب داده شده 85 اوچسک انتخاباتی حوزه یک مندته انتخاباتی وحدت 10 168447 نفر رای دهنده و از این شماره 2950 نفر باری اول رای می‌دهند. آمادگی اوچسکه های انتخاباتی حوزه یک مندته انتخاباتی وحدت 10 شهادت از آن می‌دهد که رای دهندگان از شهر وحدت در این معرکه مهم سیاسی فعالانه شرکت ورزیده بهر آینده نیک جامعه در این روز رای می‌دهند. محمد علی عبدالکریم، شهباز غلامزاده، ایوب محموراد، وحدت اخبار. در شهر سروشان با مقصد پیشگیری از حادثه‌های ناخوش طبیعی و سوختار، مسئولین دخیردار در بین ساکنان کارهای فهماندهی را وسعت می‌بخشند. معلومات بیشتر در گزارش مضبوط بابازاده. مسئولین قسم مخصوص دهم حربی کننده شده خدمات دولتی آتش‌نشانی آید به محافظت شهر سروشان جهت عملی سازی دستور هدایت‌های راهبردی عالی مملکت امروز سلسله چاره‌بینی‌های ترغیباتی فهماندهی را روی کار آوردند. متخصصان و کارمندان ورزیده این نهاد بابت از ساختار ناگهانی علمی نگاه داشتن 1250 انشاءات خارجی خلق، منزل‌های استقامتی ساکنان 22 کمیته محله و 10 جماعت دهات شهری سروشان ولایت سو، همراز موجودیت تجهیزات و واسطه‌های دیگر ساختار نشانی، ایوانیت‌های پیشگیری کننده ساختار با آمادگی متصدیان ساحه را در کارخانه تشکیلات، مؤسسه‌های معارف تندرستی، بازارهای انجام خوراک، مرکزهای سودا، خدمت رسانی، فرهنگی ورزشی و منزل استقامتی اهالی تحت نظارت قرار داده با آنها صحبت‌ها دایر می‌سازند. امروز چنین یک مشورت سودبخش در مؤسسه دولتی مرکز عائله و کودک فرزند وطن شهر برگزار گردید. تا آغاز واخوری مسئولین ساحه ساختارنشانی همه حجره‌های استراحت و فراغت کودکان را مورد نظر قرار داده از موجودیت سپرها، ایوانیت‌های باخبر کننده ساختار و تجهیزات آتش‌نشانی اظهار قناعتمندی کردند. سپس نزد مربیگان و مسئولین کارمندان قسم مخصوص دهم حربی کننده خدمات دولتی آتش‌نشانی آید به محافظت شهر سروشان راه و واسطه‌های درست استفاده اسباب‌های برقی و گازی و انگشته در فصل سرما، هنگام ساختار رعایت نمودن قاعده‌های بی‌خطری و سری و خاموش نمودن ساختار را فهمانیدند. این عمل در یکچند حواله‌های استقامت کنندگان کوچه به نام احمد جان شرافان نیز گذرانده شد. ساختارنشانان با سروران عائله‌ها از نزدیک شناس گردیده با آنها راه و واسطه‌های پیشگیری ساختار ناگهانی، استفاده عاقلانه و درست نیروی برق و گاز هنگام پخت و پز و گرم کردن حجره‌های استقامتی را بیان داشتند. هنگام برگزاری کارهای فهماندهی اطلاعاتی در بین استقامت کنندگان بناهای بلندآشانه شهرک‌های دوستی و فابریکی معلوم گردید که اهالی جهت درای حولی مهان ساختن توقفگاه شبانه روزی نقلیات گوناگون تمغه و ایمنی نگاه داشتن کودکان و خردسالان از حادثه‌های ناخوش نقلیاتی درآمدگاه بناها را با تحت تصارف‌های وزنی
و آبلوله‌های آهنی حوطه‌بندی کردند. این البته از یک جهت خوب است، اما این حوطه‌بندی‌ها هنگام سر زدن سوختار ناگهانی مانع جدی می‌گردد و سوختارنشانان وقتی پرقیمت خویش را به برطرف گرداندن این مانع صرف نموده جهت خاموش گرداندن سوختار ناگهانی دیر می‌ماند. جهت برطرف نمودن مانع‌ها امروز کارمندان قسم مخصوص درهم حربی کنندگی خدمات دولتی آتش‌نشانی در شهر سراوشان فعالیت فهماندهی و پروفیلاکتیکی دایر نموده مانع‌های موجوده را برطرف نمودند. مزبوط بابازاده، فردوس عمرجان یوسفov، شهر سراوشان، اخبار. با مقصد تقویت کارهای آمادگی به موسم نوی کشت و کار و پیش گرفتن راه و اصولهای منفی‌آور بخصوص در سمت پختکاری با اشتراک کشاورزان شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان در ناحیه دوستی همایش آموزشی دایر گردید. گزارش همکاران ما. در آغاز همایش به اشتراکچیان تکنیک‌های نسل نوی ساحه کشاورزی شروع از شدگار زمین، هموارکنی، تخم پاشک‌های با اصول زیر پلیونکا کشت کننده پنبه‌دانه، نوهای خوش صفت و در شرایط آب و زمین وادی وخش، حاصلناکی‌اش زیاد پنبه‌دانه و زهرخیمیکات و دیگر لوازماتی برای سمت پختکاری ضروری به نمایش گذاشته شد. اساس با تسمه‌چرخ شدگار کردن در کار. تخم پوشک نوی حاضر زمان فایدهش همین است که 18 کیلو پنبه‌دانه می‌رود و تخم پوشکایی که ای سالای شوروی ماندگی بود 80-100 کیلو پنبه‌دانه می‌رود در یک هکتار. یگانه نمی‌کنید، چوبک نمی‌کنید، آوام کم می‌خورد. فقط کارکاری قطوری دارو می‌دی تمام. طور ابراز گردید مقصدی برگزار نمودن همایش مذکور در ناحیه دوستی از آن عبارت بود که خواجگیداران و پختکاران دیگر شهر و ناحیه‌های ولایت با تجربه پیشقدم پختکاران این ناحیه شناسایی پیدا نمایند، زیرا دوام یک چند سال اخیر کشاورزان ناحیه دوستی محض با پیش گرفتن روش‌های نتیجه آور پختکاری حاصل بلند رویانیده دورنمای استحصالی را بر زیاد تأمین می‌نمایند. کشاورزان ناحیه دوستی در میدان 3443 هکتار با اصول چینی کش کرده با حساب میانه از 42 سنتین حاصلناکی زیاد گرفتند. برای همین کشاورزان ولایت نقشه دارند که در میدان 41000 هکتار زمین با اصول نوی زیر پلیونکا کش کرده شود. طور گفته شد با توصیه عالمان و متخصصان ساحه امروزها زمین‌های مورد کشت پنبه‌دانه توسط تکنیک‌های تسمه‌چرخ از شدگار برآورده شده تخم ذخیره و تکنیکا و دیگر ماشین آلات لازمه برای آغاز موسم نو کشت و کار آماده کرده می شود. اسماعیل صاحب نظریان، موسی نور محمد، ناحیه دوستی، اخبار. در شهر پنجکند با مقصد حفظ حیوانات وحشی و پرندگان اینچنین تامین نمودن گوناگونی بیولوژی در موضع‌های معین کارهای بیوتکنیکی گذرانده می شود. گزارش دلیری بازار و زرهانی نعمت الله. این حال ما در موضع چیلرچه شهر پنجکند قرار داریم و موافق اطلاع متخصصان مؤسسه دولتی خواجگی جنگل شهر پنجکند در این موضع زیاده از 25 نمود پرندگان و همین گونه 10 نمود حیوانات وحشی از قبیل خرس، خوک یابویی، گرگ، شغال، موش یابی و دیگران سکونت میکنند. با مقصد حفظ عالم حیوانات و نباتات و نگهداری گوناگونی بیولوژی در اینجا هم مسئله از جانب مؤسسه دولتی خواجگی جنگل کارهای بیوتکنیکی گذرانده می شود. در رفت کارهای بیوتکنیکی در جاهای معین شده با پرندگان و حیوانات وحشی خوراک درشت و دیگر نمود خوراک گذاشته می شود که این باعث می شود که حیوانات وحشی و پرندگان زمستان را به تلف پشت سر نمایند. در توازن مؤسسه دولتی خواجگی جنگل شهر پنجکند 108,000 هکتار زمین موجود می باشد که از آن 11,000 هکتارش جنگلزار می باشد. این نوبت کارهای بیوتکنیکی در موضع منطقه جنگل پرور پنجکند که در جماعت دیهاتی سرازم جایگیر است گذرانده شد. اطلاع داده شد که در موضع مذکور اساساً پرندگان نادر به مانند کبک و فزن و حیوانات وحشی از قبیل خرس، خوک یابویی، گرگ، روباه، آهو و دیگر جانوران سکونت می نمایند. امروز با پس آمدن حرارت باد و هوا در بعضی منطقه‌های شهر پنجکند ما کارمندان خواجگی جنگل شهر پنجکند تصمیم گرفتیم که کارهای بیوتکنیکی را در موضع
منطقه پنجکین خوجگی جنگل شهر پنجکین در چیلرچه به انجام رسانید. واقعا هم جمهوری تاجیکستان دارای طبیعتی بوی و رنگین بوده. در گوشه‌های گوناگون آن جانوران زیادی نادر و پرندگان سکونت میکنند که حفظ و زیاد نمودن سرشمار آنها از مسئولان ساحه و در عموم تمام ساکنان کشور مسئولیت بلند را تقاضا میکند. از جانب کارمندان خوجگی جنگل شهر پنجکین من بعد نیز با سرد شدن هوا در موضع‌های معین شده چنین تدبیرها براه مانده می شود. دلری بازار، زرهون نعمت الله، شهر پنجکین، اخبار. тамошобинони азизу арҷуманд, ин буд барномаи иттилооти ахбор. خیر، سلامت باشید. чойи сиёҳ бо ширинии махмалии манго ва аромати ҷалбкунандаи личи